Серафим Романович Кулачков элле ятын сүгер тишиме хортос кулатыгар, доробияларгар хатчакта хоголор кең билини ылалларыгар, араса табыллары бахылыларыгар улахан болгомтону ураллар. 7 класс өренечте Октя Вакумова технология урогун эби жарыгар сөбүлән сылжар. Учуталынан таңас кырадаханнарын аттаран бер тупсагай көстүләк олбоктору сөрүелери тигеллер. Осколабытыгар опсая агыс обзыла хога бары тус-туспа программанын үйренелер. Олаттарга туспа Егор Васильевич олаттарга уханарга үйретер. Онна кыргыттары мен үйретебин, онна нишанны класстарга бәйлергер ушталлара үйретер. Манны коголор олоққа белемнәк болаларын тахал болан тахсалларыгар араса табылларын сайыннары тахпыт. Ол курдук истене бит таны аста-аста ачыбыт, үнәйді көрөтчүбүт, ха соғырокка хыджабыт. Октя бу сотурутагыта хоты дойду манылах кылын табаны чинчейбит. Булетнен улустагы научно-практической конференцияга бастыкы местени ылбыт. Октя атын жарыга элбэх, оларен истенерин ордорор эбит. Мен угултатынна истенеқпын барагабын. Бу курдук чешиме косколатыгар доробияларыгар качакта хоголор, барыны бары сатыр жон болуулаталарыгар улахан болгомто уруллар. Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Татта.